bersyukur nakaslem jong unongsan Hima. Kat badang jan kisngi syaga jingjit iki Nongïalam syaga yengdor bar thawan ke jela ke jingnya rung yami jong ki Nongïalam na ka wei ka seng syaga wei ka seng ke Judan ukur tong ke United Democratic Party Mairang constituency uba Metbah lingdo haka pratar ko benar rempang arajar arpulai ula pediang sngobha iki Nongïalam na ka seng Kongres PDF NPP bat neki wei sha ke UDP ha ke general meeting jong ke Mairang circle ke bala pendong ha office terekam jong ke seng ha Mairang. Haba keren negeri kesngi uba Metbah ula penpau ke Sngewkmen baki Paidbah ke Mairang kidang don ke Jingshaniah ha u ke Nongïalam hagi ni kisnem ke bala dem bat udon ke Jingkermen bahagani ke kentiru ken ai ke Jingkershan ke bapura ya u kamtam de ke Jingwan ai Jingkershan lang jong ki neki wei pat ki Nongïalam neki wei pat ki seng ka ai Jingkermen seshu ya u ula ongru bakumu MLA ula persang hala i jong i bor ban pet je ke roy ke par jong ke thany bat bun ki project ki balala ban pentrain ke benta ke Jing mentoy jong ki Paidbah kum ki surok ki skul ki lenti ki singkin ke umbam umdi bat ki wei kabak ratam kaba ulale kadai ke Jingwan ra ke district kane kadai kabala pensuk ki Paidbah namar ke Jingdon jong ke district ki Paidbah kim dan kamchu ban lech nongston bat kilalat ban pelut ya kisngi ki por jong ki hagani ke sngi layo ru ke Jingkren na ki bawan penyesok themai bat na ki nongkit kam ke UDP Mairang ha ka bakila penpau ke Jingkermen baka seng kandang job hagani ke kenti ba menta de ke jingya trailang jong baro Tetang kawai na pagkama operang yung Hima baro ki kandidat habaki yang nagrensan ngimday ban kulari uslo kaba bahae kadai ba in ay da usumbay ngamarang ayo sibun hakapor manamban uskatari jong kadai ka sang aifa ki ay di kinjaso pun di iso ki bondon si Natrum hakpen ngamur banbu yang omdon kidon ki badon kidon ki bomdon tengin kulari sumbay tengin sumarlang ini rilang di sini kita kenang kansa kadak kansa kedin mau. Di tempat nama badai membangun penyana sikrul hilang ni. Terwujudnya dengan dia tahu. Syukur jom kini ki perlu di badan sewe. Ya rakyat ini kupon sekian dong dan serat jom konsensi jengi baga grup jengi dan rong apa parti UDP kadai bani senangu nak bentaka district bak ketua Jingshaniah bagi ai ba hapon NBC layo sama jam council ni keren hapon nanti sengken kadai dia dia kuaru banyak tuai bagi doktor Irka Insakiru bahaga tu hapon ngabat tunggu working president Jogga Mairang Block Congress. Baka Jingshaniah ni aku kapor kadai ka Jingya Teli. Kadai na yang Philip, kadai na yang Mairang Block Councilor. Ka Jingya Teli kalang ba nakalian jongi ba councilor ru ila ulan natu kapor bagi kidang dan haka sem jong PDF ila ulan dari Kersan Congress. Di Dr. Yurkali badai na Congress iong nebe ini prede ha Congress di bayar rasru nilai pepe ini dan ha Congress di balawan ru badan ha NPP yang kuapor la resign dan NPP la rom sa Congress di mana pun irrigation practice dia pilih na taxi dengan dia hayang peba katanya yang tadi you igun no mentara la dukut irrigation practice ini dengan masawa dan masawana ya dia saksi besar hipi ya kata mo nga kung gawin president menswa mentara na Jingshaniah ibamaba nga one banyak tray banyak kersani i baka balik i bimbaga YouTube bay kreni babrol yang ba mai kung paret bapadeng kinya kersani ibamaba ibadai padu banyo ya kasuki ayu kasuki siang. Ila persang banrak dua kesenam arajar khatra haga baga parti NPP Kongres PDF BJP ila persang laga buit laga buah lemah bang kelon kembong kong madunalang stik habangi ya teli ila persang daga ji teli nimla bang kelem
ngili persang bani madan la gajong tenhun ngimla bang kelam mentah sebab kawan gaji teli hatula bu bang kelam ya u gani election ke pemerintah dalai ngilula bang rat badai long thik dieng ba tu dieng bilak bayeng ubat dalai ngilula bang kelon ya u ngayeng gani gopor presiden jong Mairang Zuni ha kebana kalian jongi ni ai kublai kerpang ya borok itu ki ya ki borok ki Nongïalam jong ki unit ki bather tu kilong pa kilong kebi ki samla ki bla tresi tompa apa ka zone ka jongi hadu menta baka target ka jongi kalong ba ngin job na borok ki polling station hagani ki election ke pementa cleansing after tea kublai sia jarmu ya ki Nongïalam ke iye ki jongi ke bedon ke jingi ke bedon ke Jingshaniah ya iba deng Metbah jongi iba ngini tresi tom hagani ki election ke pementa ba nginum song thai hadu ke bekut jong ka artnyu tarik kembali ke sihab ya kabut baka target ke jongi kalong ba kumpul angkom maduna langsti ka tendem aga Mairang Zuni ke jongi lai khampang ke snow penediong ke jongi kam juai ke jikersan ke barakba ya iba deng Metbah hak election baro ki balada andai minta kan ai ke jikersan ke barakba baka ta kalong ya kabut jong ke jing snow namar bana kalian jong ilala yang balwara ke Eastern West Hasil District hakani ka senam hajar arfuai baki nong Mairang ki jongi inong song penediong ke jongi tanggaw ke sur ke bekidong batyong bangin ai ya ka but sngomu ka bakrotam hakani ke election ke jongi Banten pau ya ke jingsumu naga benta jongi ngamdam sipun tian nama kapor kau yaki Sngewkmen serong seneng hakabede bakani election anja pula iba play gitu parlok iba empat dan lat bandidon kapat ni iba priang di kubor iba penting pensmit yang iba dong kersan jungi haki area bagi dong di paper kabani kong haki senam iba lep jiong bau emre ubalalong artem jujok suah kabalai ka UDP Mairang kala persisya bat bila ai ya ka jinjit yang dopi ya ka parti UDP yang sini ke balai denum deh ha nanta aku melakukan di parlok di Sngewkmen hak bede bat ke Jingwan Ra ya ke distrik nak kalian cuma ngaku apa keren sibun hak bede ke development ndai namar ba ke ke meeting general meeting jo ka parti na so bakalong kebentar nak kalian cuma bang adai man ai di TPP kindia kinsoi hak bede bat ki development ki baya ki bawan hapo ka Mairang konsulsi hak di kisan senam di pemerintah nganap kain kasan senam dan kain tang senam menta adin bang laura ke distrik ke kubur ka baya cerung senam menta kalong bau bawan ra distrik job show lakren ko manduna mene lakren giwe kita ba Sngewkmen lu kabagum ngata hato Jingwan Ra ke distrik ke kampsne mo male kani kalau ke kili di Paidbah la ka dei ke kampsne to wat botena la ka dei ke kam ko bangawan man pinjot ya ka konsulsi la no ko taw emani la speaker lari kebor ngabat ke minister lari ngawan rai kita kibalong kaji penjot ya ke Mairang konstitusi dan tadi yang asyik selam kita ki kubur tuan. Nah ini hak di election ke pemerintah mental jendap sistem pura baka jiwan jo ki parlo ki bom jualat berkerjaan ya badia ke parti di Mairang ki bom jualat bagi bangam jumundur di bangam jumpai perkat bagi nuan ban ai di kerjaan iwan ya keban ai banyak genduk ya nakapor kumulai sibon di rombak balai ya ketikan barok manusia ketensu iki kumulai sibon ya kidong ruai mentan balai barok arnu kiti ruai jo pigilong di bakit jimur Paidbah bayi snap ya gigitin jo di ruai ya kentay barok ngon ya di ruai pila snap na gigitin jo ki ngam snap tang ya di sur di ruai
Ndre snap. Sumha sabjar kanda. Snap da keren ni kani. Kani kamde ke kam phamura, kamde ke kam danda, kani ke kam jong kayap kaim, jongi ku kerja berdua. Na ada dawa ong ipi ane. Ku ki parlok. Bangai ku beli sibone. Ya gitu di parlok di balawan banyak kedua ya nga. Bala bagi wan banyak kedua ya nga. Yo badeng ngikwa man ai kecing kesan ba banyak don takati. Bala bagi kili ya kadaw iki. No ka kadaw ko penlong ipi. Bapinuan man ai jadi kesan mo ya nga. Ngakwa man tibe kadaw. Yo bika kuat kam kontrak. Yo bikwa kakit kam skim siben ya lajong. Bikwa kaji mentoy tadi. Mereka ke bangam jumpa berkat. Ngam semodul ni kejubah kemana lagi kalau. Bag. Ngikwa banten pau ya kaji songo. Ya ke bapi biale. Hak konsulsi kejumi. Labon telik snem lagi keren. Hak bedai batikam bedai nak mentak kedulong menjum konsulsi. Sibul di memorandum tuan poyana. Man mengenai program ngayo ki memorandum lada ngamlay program iwan ki Nongïalam sinong ki soda ki ramba ki jidon kabal nga banban pawa nga ya ki jidon kam joki hakla ki sinong don bon ba ki sinong ki bom don program don bon ba ki sinong ki bom don kal umdi umbam don bon ba ki sinong ki bom kam ki madan perkuan tak sama don bon ba ki sinong ki bom kam ki dorwal hall ki school building ba kumta tete itu ki memorandum to pikir semua ngai kenma paibangan OIP meta si biwan ne kam de kesni ko biwan matpeleno kesni ko jopi ngayo ko ye kesni ko biwan ban pelut baru sisi ne nembe hato ke biwan jopi ne pelok apa ne mungkin ramba ilok bi badan ne ini ramba ne ni sesong ni taman pelong thamura nganu le ni namar ngaru ngamdon po bani song ni bro sisi ladam ni nakabenta kejimen to donga thain bro ko ngana bukal la ko do artar stel ngalaja ndre bentang si dumduna ya kasana tar stel bandro ja bawan bentang si Iban mentali kerana sekolah meeting kita nanti pemanan bro. Dari tiap kita ini nak kita cakap Sngewkmen. Dan bawa mana yang ada dan atli meeting. Dan atli meeting untuk si. Beri kuat sama toki ayat itu bersih asal ni. Pilih kemudian bok mo. Dengan kuat panang ni. Jadi kapal kepiwan mentasi. Pipelut baru isi. Dan bon kita kesenyam kita jaga. Dan pun pun anak isong dopi batut rek nak mendagarap kalian nganu penduduk nong ya kasih dopi kejiwan dopi lada kamdai nak mendagar bapi nyo ya di mentoy dopi kenma piwan hangi nak mendagar ke di mentoy jangan nak thain berangoi kenma ba nak kata lawang ipir ni bakajiwan dopi mentasi kalau kasih kan saya usok nang disakma ngama tate man mapiwan meeting kei dinui lagi meeting kei dinui lagi Jingshaniah di bagi juga waktu ngim jufir ha di meeting baro oh ikam kia kitulung nakawe kapol sekoe po kadai kamram cuma kamamene bangane ban sutu aga bukot to kesan senem kei kebangan hapan kili suan mentong daladi so kili babi dang don ni Paidbah uai ar bapri bawan kili nga badai mentang ajin pi barok kasan senam ngampadio skip itu nga piyeng trumieng bapri ngamdon kumta kete don pepa bapri nanti dulu Sngewkmen ne banganyo banyadon mentabat iwei kita kidong kikam kibang nakalian cuma ngahapan pentingna bangan persang menle ia kamu bahatam naga bantai jopi di Paidbah nong sesno jom ada kedong mentai kau Henry habawan ra ia ke distrik katimut ayu bangawra ia ke distrik
Kedimur ayu bangatray min laban si ban pitikna baka Mairang kadiban yo ya ka East and West Caxias district ka district ka Bataman. Balay piwon ngasuanra tang naman balay perta balayon pan mano buwan ang manura kedimur na ka district ka kedimur ki district office baro iba barabor larway na sikma labu jigran ay jigran gidron ba sikma bat haba ila ay dirway bidi bagata ki district office baro kiba de berwan po Mairang baro kita berwan nang ni sekaman nalor gitu ki balawan ki belajar keteng di kong Madonna kamde kebang suara rongpong ken mau bahai ini kamde bang suara rongpong kadi naga benta kejiman toy jopi kinong song naga benta kadi song jopi kinong song kadi warra ya ke distrik kalong balwanra ya ke sensyar kadar hamjang syak di Paidbah tang ke sibil satu misal apa Mairang kampat yang dolkam balwanra distrik la bon teligis nem Nongïalam gibah Ahmad ngajak ke Tengut Barat nado gipor jeung bapulan do munai nado gipor bakit do nado gipor bubulnes nado giwe kiemele kuralong bubura sorani bak giwe Nongïalam kira persang balik di persang iba kadon kakam kabadawa yang ini ke area ini bang ini banyo ya kedeste mentagi Paidbah aja ka banik song Mairang abiang lalu si lalai cewek pada pamnok ikam bidang ngaku akan mukti lalu kata pietip batin semat susu hakis nem di beruan barabawan totip dia kata bibirang tasi ini kejalan timur wali di pelong araja tam melumala lada betasi berkira untuk rumah lajar setiap sawajar betasi lapor kan nisal jar setiap sawajar balai nama kakanbas election jogiwe sosen bapli kimdon niya kimdon jutang kimdon daw kimdon kanong rin maki ban kanbas election ya ka bakikin na tak ada jowe nakaliang jogi ka parti dipi ila persang malne babatang ila persang malonra ya di barok babatang ong ruramba soda ibobon kiwe Nongïalam habang kili iti balay bigwa kanon joy habang kiyong igwa kan berpau iya kajing sungu ibi ba habang pilawan ra kadni kini ki development haka konsensi dungi balay mangi siya persya ibi ganda kata konsensi balay yung iba kadi election menta kadi election jom kajing sungu awan menta siya kung pinang bersaan ng parti nangyayon bapi baro di balarwan hangi lada pilpat sinaray ya kaya karay bapi na bersaan nangyayon pinuan rani denam de nangyayon bapi sinasngap iya gikubor sa kiwe mo sinasngap ang kubor sa kiwe iba ay kubor yung tawar na listik unran no pi yo song lumala ladon ki balung yaki xerox copy dan ki passport menta ada bermenang election tabahno ngarang usia lupa de sobha wat sya yalam bakla lajuang gidan bon am da ai passport te ngisa ai pisayo pisa ato ka pol election dari pol nya si pisa election commission mentalele kalap manam ha bau no umre ban ai bisa janino hamtam nagalian di kandidat ngimde ban ai bisa janino kene kapor baki nong tepor kini banyo ya ka hok kecoki banjit ya kita kinomi kemat joki watsa yalam bakla hakane election sibol kiti gular kinuan Ndray na kalian yung piway. Tenma, wajutan na ya kapong day. Dali bang sim ang sim sa katap. Na wajumulin man sim.
ia ka bang dera jong giwe baginde ia ka ban chimni ka bisa ka policy ka policy ka por ka ba ngide ban jet ka hok ka jampi ia ki Nongïalam ki Nongï kemanduni dan sibon ki ban persang ban penbor pi ba punje ba pinje ia ki Nongïalam joki lagi joki dong parti dong ndai ke banta na kalian joki ki Paidbah Pwede kayo kam di bangalay ang stansnem. Nadong siya dong. Ngala persyang malay ang batang. Piyong yung kisurok, kilinti sakin. Kaya lakadaw na Nongïalam sa kamat. Kasurok na doon na Mairang, siya doon siya rin yung budang. Ngayon, sangsyon na doon, sispa, kanday pulpul kuror. Tangang gawin surok. Kada gawin na kisurok apo kastit, kabahedok. Kada gawin na gisurok ang kastit, kabahedok. Balbalay bangi ay itong surok. Kada gitindawa dyan kam. Kada gitindawa dyan kam. Kada ay kang konstruksi na dyan, kalakot tang po umrit. Umrit balay na ay sa doon sa tingdan airport. Sa doon sa school Maria, kadaw ko lang. Bagi ng Mairang, ginong Ginshi, ginong Soyong, lari kiwi-kiwi di bakwa balay sa airport. Nang ni direct squad tila balay. Pwede mando naman niyo, akan tax teng apoy na airport namin. Kaskim na kabanta, ka-bypass, kabala lang imla, ka-bypass, kuros kata, ayo kerja, ya kapilim niyo ang tayo. Nadal gigis, bagi truk iyat or sliyo, badal gitinjas dan flat, iklong gibala. Doon kung kita gitinja. Itingwe, ikikam kalong halor, kitindawa kam. Nalor tisurok di babon apo kon susing ang kuaben niya. Dai mapi ki bayo bag di mamat. Di mamat ya kita di bawan ki jing mentoy di bawan hagi snong di jampi. Hoy 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 hoy. Hoy 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 hoy. Hoy kapag TMC si Turkey sentil di kalayaban tunay. Hoy kapag TMC si Turkey sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.